Allah yardu sawab Allah. In pagtagon takwa pamunain himinangin ipon si perkala pagtaat patuhan Rabbul Alamin ala nuri min Allah, doon hasahaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya himinangin ipon sin pagtaat pa Allah ta'ala labay rin hapanghati ha ilmo yang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayardu sawab Allah sarta huwat-huwat siya apartung basanding Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yatruka maksiatillah wa an yatruka maksiatallah, demikian ding hamakna sin takwa amunain tinggalan ni pagmaksiat patuhan Rabbul Alamin ala nuri min Allah yakhsha ikab Allah. Demikian bang siya meninggali sin pagmaksiat patuhan Rabbul Alamin ala nuri min Allah, doon da labay rin ha sahaya din Allah subhanahu wa ta'ala ay rin hapanghati ilmu kasabunalan din hapanghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala yakhsha ikab Allah sarta buga niya amuin parsiksaan din Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tu inma na sin takwa mga tay manghuda aramay Islam. Amun mahinang na tu taming daing ha pardusahan po Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan hakaibanan nagdihil makna ta'rifan sin takwa. Law na in takwa an taj'ala bainaka wa baina adhabillahi wiqaya. In takwa kabuga patuhan Rabbul Alamin amunain himinang kau ha antara mo iban ha antara sin adab murka sin Allah ta'ala wiqaya. Himinang kau taming daing ha antara mo iban adab sin Allah ta'ala. Urin taming diha ini biimtisali awamirillah. Amunain bogbugan mo paragbuson inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Akadar ka kaus-kausan mo wajtinabi nawahi sarta tinggalan aniban layuan ingkatan sin pianglangan sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amuyad din mana sin takwa halilayan sin mga sila ulama. Na ipadagdan dihay ni matay muda agama Islam nasabot in takwallahi azza wa jal in pagmabuka po Allah ta'ala masut si mahatinggiin yan hambog siya rin ha mga tiranan bilang pagtaming mo daing hapardusahan patuhan Rabbul Alamin. Karena in pagmabuga patuhan Rabbul Alamin mahinang sababan ikalayo mo daing haparkala di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na mo yan in wasiyat sin Allah ta'ala ha mga sila una-kauna sampai par hinapusan laung ta ummat daing hapanagnaan sampai pahulihan ini. Nagwasihat in Tuhan Rabbul Alamin hama sila utol kitab hama sa nakauna. Lapay na in kita niyo hama sa biyayaon. Sinin kita niyo papagpabukaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in pagmabuka sa laggo-laggo kapaidahan niya mahinang taming daing hinang pardusahan po Allah subhanahu wa ta'ala. Mataod na sabot sin Tuhan Rabbul Alamin kapaidahan karayawan. Tin laung tapag mabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nasabot na bangkil sin Allah tabaraka wa ta'ala al-Quran mahamul liya. Kahalgaan sin takwa, kahalgaan sin pagmabuka po Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot sin mga ulama dingha ini in pagmabuga patuhan Rabbul Alamin bukod hat taming dahi hapardusahan sa law si mga ulama in ini al-ma'iyatul khassa karayawan kalagguan kahalgaan sin pagmabuga po Allah tabaraka wa ta'ala in law si mga ulama al-ma'iyatul khassa panartai tartanto sin Allah ta'ala doon ha mga to nagmamabuka patuhan Rabbul Alamin. Si masarta in Allah tabaraka wa ta'ala doon ha mga tao nagmamabuka
pa Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati sin si masalta diha ini in al-ma'iyatul khassa pamalihara sin Tuhan Rabbul Alamin panggapi sin Tuhan Rabbul Alamin hamanga sila nagmamabuka pa Tuhan Rabbul Alamin. In panalta iri sin Tuhan Rabbul Alamin ay bi'ilmihi wa bi basarihi wa bi sam'ihi. Lalu si mga ulama in panalta isin Allah ta'ala run mga nagmamabuka kaniya ay piyapalihara sila sin Allah ta'ala. Labay rin ha panghati sin Tuhan Rabbul Alamin hahatihan sin Allah ta'ala in pagkarajaan nila gyagapian sila piyapalihara sila sin Allah ta'ala. Demikian diurungog sin Tuhan Rabbul Alamin in kahalan nila sarta kikita sin Allah ta'ala in kahalan nila kigot kuhiwal nila halaum sila pamalihara sin mahasot si mahatinggi Allahu tabaraka wa ta'ala. Biya na sin parman sin Tuhan Rabbul Alamin wattaqullaha wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Iban kabuga kamu patuhan ni Rabbul Alamin wa'lamu ingatan niyo anna Allaha ma'al muttaqin sabunal tuurin Allah tabaraka wa ta'ala si maharta siya roon gimagapi siya palihara niya in mga tao nagmamuga matan maun kaniya. Amuyad to indeng ha mga karayawan sin pagmabuga patuhan Rabbul Alamin in yaon in Allah tabaraka wa ta'ala si masarta doon kaniya si masarta na mamalihara kikita siya kaya ingatan siya iwan sin keruhan siya sin Allah tabaraka wa ta'ala kaya ingatan ingkahalan niya jajagahan piyapayuhan siya sin mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala hinda siyo in mga tao nagmamabuka maun kaniya. Amuyad to inambuk din mga karayawan tay manguda agam ba Islam sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin. Demikian intaw nagmamabuka pa Allah tabaraka wa ta'ala lang si mga ulama in madawhat niya al-mahabbatu liman ittaqallah. Paglasa sin Allah tabaraka wa ta'ala kalasahan sin Tuhan Rabbul Alamin in isiyusyo na nagmamabuka maun kaniya. Amo yan indeng hama kalagguan kahalgaan karayawan sin pagmabuka patuhan Rabbul Alamin mga tay mangudaa ka Islam lamud deng ha ini karayawan niya amo na in maputos siya sin lasa si mahasot si matinggi Allah subhanahu wa ta'ala. In dalil niya parman sin Tuhan Rabbul Alamin famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin sin Allah tabaraka wa ta'ala salugay in mga silayan amo in timakahagad hakatanda-tandaan akayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala salugay in mga silayan law sin Allah ta'ala nagpaadil maun kaniyo na mamaindog hakaadilan tudyo maun kaniyo pastaqimu lahum damikian pagpaadil da isab kamo kanila maita innallaha yuhibbul muttaqin karena in Tuhan Rabbul Alamin makasimalasa ha mga tao nagmamabuga maun kaniya. Amo yan mga katotay mo na agama Islam in kalagbuan karayawan sin pagmabuga pa Allahu subhanahu wa ta'ala bilang taming singkitan niyo dahil ng pardusahan patuhan na to Rabbul Alamin. Demikian mga palamon ha agama Islam lamod ding ha mga karayawan sin pagmabuga patuhan Rabbul Alamin ng si mga ulama at tawfiqu lil ilm amunain pagtawfiq
sinallahu tabaraka wa ta'ala hataon nagmamabuga tungod paamuin ilmu. Islam. Bangin kaaunan mo, nagmamabuga kapatuhan mo Rabbul Alamin, maluhay kay mo makapaham sina ilmo ning Allah subhanahu wa ta'ala, maluhay kay mo makapaham sin Quran mahamulya, maluhay kay mo inimingat sin pagtauhid patuhan Rabbul Alamin, karena Allah tabaraka wa ta'ala mismo in tumawfik kay mo, amuin lang tamanunyuki kay mo, tunyukan niya kaumon pakaamuhan, starta paamuin panghati tungod paaramasin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyan piatarang sintuhan Rabbul Alamin haparman niya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Pagmabuga kamu patuhan Rabbul Alamin, bang niunahinang in pagmabuga Allah subhanahu wa ta'ala, wa yu'allimukumullah, tanto hinduan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamatukon kamu sin Allah tabaraka wa ta'ala, maun paagama sa buntul-buntul, maun papag-iman sa wasa maun kaniya, maun papanawhid tunggal maun kaniya, karena Tuhan Rabbul Alamin in manawfiki kay mo, in dimihil tawfik kay mo, maun pakaamuhan, maun paagama sa bunal na uding hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangwan haagama Islam in kahalgaan kalagguan, sin pagmabuga patuhan Rabbul Alamin, amon nahinang panagnaan nasabot si mga ulama bilang taming singgitan nyo ding hapardusahan pa Allahu tabaraka wa ta'ala. Damikyan din mga karayawan sin pagmabuga patuhan Rabbul Alamin, nafyul khawfi wal huzuni anil muttaqi al muslih. Maigin kabuga iwan kasusah dahil mga tao nagmamabuga patuhan Rabbul Alamin, sarta amuin nagparayaw sin kakahinang nila. Masalamat sila rin hakabuga patuhan Rabbul pauno. Dahil hauno kabugaan. In mga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, salamat sila rin hakabugaan, dahil hakahanggawan, dahil hakasusahan, dahil hauno na parkala, karena intuhan Rabbul Alamin, siyalamat sila rin mga parkala, kabubukaan nila, dahil hauno-una kabubukaan, di halaw man sin dunya ini, labi ba kabubukaan, dito haadlaw akhirat. Inyan, piyasa wakato sin Allah subhanahu wa ta'ala, haparman niya mahamulya, pamanittaqa wa aslaha, fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Na isiw-siw, lausin Allah tabaraka wa ta'ala in nagmabuga matan patuhan Rabbul Alamin wa aslaha sarta nagparayaw sin kakahinang niya, pala khawfun alaihim wala hum yahzanun, amo iniin partong basan kanila sin Allah ta'ala samantara sila nagmabuga patuhan Rabbul Alamin sarta nagparayaw sin kakahinang nila, nagparayaw sin laungta kaulpiil iban sin pangadatan nila, fala khawfun alaihim wala hum yahzanun, wayroon na kabugaan nila iban wayroon na kasusahan nila, way na kabugaan haadlaw susungon nila, tamikyan wayroon na kasusahan nila sin hikawin nila di halaw man sin dunya ini ding hama kalasahan nila. Amo yan mga palangwan haagama Islam, indeng hama karayawan sin pagmabuga patuhan Rabbul Alamin bilang taming singgitan nyo ding hapardusahan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Hikarwa mga tay manghuda agama Islam dahil mga nasabot sin mga ulama tungod pa amoy inlong ta karandanan sin pagtaming dahil hapardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikarwa nasabot diha ini at taubah. Amo na in pagtaubah. Amo na in pagtaubat batay mong daara may samin pagtaubat ini dahil mga
long tapagtaming sintiap-tiap hanggat oring kato ni ring hapardusan po Allah subhanahu wa ta'ala. Karena long si mga ulama inna taubata hiya hakikatu dinil Islam. In pagtaubat ini siya na in hakikat sin agama Islam. Wad dinu kulluhu dakhilun fi musammat taubah. Arapon long si mga ulama in agama katan niya sud siya ini hapagnganan taubah. Wabihada istahakkat taib an yakuna habiballah. Yang sabi ini lang si mga ulama mapatut na ang mga taon nagtatawbat patuhan Rabbul Alamin in kaunan nila lamod tarbilang ng mga tao kalasahan kakasihan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena in mahasot si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, makasimalasa ha mga tao nagtatawbat, makasimalasa ha mga tao naglalano, naglilisin sing ginawawaran nila, dahil naman halaom pagwa, dahil hakabatinan sampay pagkazahiran. Pamuyan mga tayo mga agama Islam, invite kato sin mga sila ulama, sin in pagtawbat, patuhan Rabbul Alamin in ini pagtaming sing kita dahil hapardusahan karena in pagtawat law si mga ulama amo inin hakikat sin agama Islam karena in agama katan niya lamud siya sud hapagnganan pagtawat dengan sabiad to in mano siya nagtatawat patuhan Rabbul Alamin na mapatut na kaniya in kalasahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama yuhibbullahu man fa'ala ma amara bihi wa taraka ma nuhi anhu. Law si mga ulama amura in kalasahan sin Allah tabaraka wa ta'ala amo in hisiyusiyo na inimihinang sin uno-uno na parda akan sin Tuhan Rabbul Alamin sarta timitinggal sin uno-uno na pianglangan kaniya sin Allah tabaraka wa ta'ala. Amuyad to inding hamang kawayaan sin Tuhan Rabbul Alamin in pagtawbat patuhan Rabbul Alamin amo na in paninggali sin pardosahan po Allah subhanahu wa ta'ala sarta himinang na sin pagtaat patuhan Rabbul Alamin amo in lang takyatinggalan niya hamasa simusulang pa siya po Allah tabaraka wa ta'ala. Amo yan mga katotay manguran ha agama Islam inding hamanga hakikat karayawan sin pagtawat po Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini nalamod dengan nasabot si mga ulama hikarwa sawawan atawakandan sin pagtaming sin tiap-tiap din kato niyo ding hapardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naamoy ni mga palagon ha agama Islam in nasabot kato sin mga sila ulama ding ha mga pagtaming singkitan niyo dahil ha pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. In subay tuod kita niyo magtawbat sa kabilang in kita niyo makahinang pardusahan patuhan Rabbul Alamin subay sa doon mangayo kaampunan patuhan Rabbul Alamin dahil ha mga kasaan na hinang singkitan niyo amo yan inday ha mga raakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun law sin Tuhan Rabbul Alamin na pagtawbat kamo pangayo kamo kaampunan patuhan Rabbul Alamin amo yan baita sin Allah ta'ala wa tubu ilallahi jami'a pagtawbat kamo pa Allah ta'ala katan ayyuhal mu'minun o kamo mga bariman la'allakum tuflihun murah-murahan madawhat niyo in paruntungan ning Allah subhanahu wa ta'ala paruntungan di hadunya labi luwa paruntungan ha adlaw kana amo yan mga palangon ha agama Islam inda akan sin Allah ta'ala ha mga bariman in danundaran kita niyo nagtatawbat patuhan Rabbul Alamin karna lang si mga ulama fa kullu ta'ibin muflihun wala yakunu muflihan illa man fa'ala ma amara bihi wa taraka ma nuhiya anhu. Lang si mga ulama
pakullu taibin muflih ingkatan sin nagtatawbat patuhan Rabbul Alamin insiayan magparuntungan wala yakunu muflihan illa man fa'ala ma amara bih di siya mabilang atau kan di siya mahinang dahil mga tao magpuruntungan balaingkan suway ingkaunan niya himihinang sin uno-uno na parda akan sin Allah Ta'ala sarta wa taraka ma nuhiya anhu tinggalan niya in uno-uno na ding hamapyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amo yan in sababan hika dawhat sin paruntungan sin mga bariman amo inda akan sin Allah Ta'ala papagtawbaton na in pagtawbat patuhan Rabbul Alamin in kaunan niya suway rahiminang sinda akan sin Allah Ta'ala sarta uminsap na rin uno-uno na long tapyang langan sin mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala hikaruwa rin mga parmasintuhan Rabbul Alamin tungod pa magtaubat wa man lam yatub paulaika humud dalimun long sin mahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala isyusyo hindi magtaubat patuhan Rabbul Alamin di magtaubat din hapardusan nila pa Allah Tabaraka wa Ta'ala paulaika humud dalimun sa munaltod sila na yan in mga tao zalim mga tao anyaya amo yan in mga tao anyaya hapangatod sin Allah Ta'ala mga tao di mabaya magtawbat sin pardusahan nila patuhan nila Rabbul Alamin mga tao naglalangoy hapardusahan patuhan Rabbul Alamin sartain sila ini bilang ding mga tao anyaya long sin tuhan Rabbul Alamin wa tarikul ma'mur zalim long sin mga ulama in mga sila timitinggal sinda akan sin Allah Ta'ala in sila yan zalim mga tao anyaya kama anna fa'ilal mahdur zalim biada isablong na sa bunal tuod inimihinang sin pardusahan himihinang sin hiyaram dimurugtol sin hiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin zalim damikyan tao anyaya amo yan in baita katok sin mga ulama in tao timitinggal sinda akan tao anyayara in tao himihinang sinhiyaram sin Allah Ta'ala demikian insyayan nabilang dari mga tao anyaya wa zawalus ismi dhulm sarta long na wa zawalu ismi dhulm in hikaig singan pagtagon amo in kalimat pagtawag dhulm pang anyaya innama yakunu bitawbati bil jami'ah arapon long sin mga ulama in hikaig sin amuin long tangan pag-anyaya kaanyayahan doon hagin hawaran mo inyan madawhat mo doon din haamuin pagtawbat patuhan Rabbul Alamin sin katan uno-uno na pardusahan mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin long tapagtawbat ha kalangkuman hakatiluagan sin uno-uno pardusahan mo manahot maaslag inyadto long ta dahil mga long tapangigi mo sin parkala kaanyayahan naging hawawaran mo karna nasabot diha ini in mga tao long tahiminang sin pardusahan labing lamod sila rin mga tao zalim anyaya patuhan Rabbul Alamin amo yan mga palangon haagama Islam in nasabot kato sin mga ulama paliharan sin long ta amoy in pagtaming dahil hapardusahan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in yan long ta lamod ding hayad to yan mo na yung pagtawat pamahasot si mahatinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala ding mga pardusahan amo yan mga palangon haagama Islam mataod ding mga ayat manunjuki paamuin karayawan sin pagtawat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamod ding hayan in baita sin Allah Tabaraka wa Ta'ala innamat tawbatu ala Allah lilladhina ya'maluna as-su'a bil-jahala ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا هدر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما فمن sintuhan Rabbul Alamin ini aturan sin pagtawbat pa Allah Tabaraka wa Ta'ala فمن sintuhan Rabbul Alamin in pagtawbat Tuhan Rabbul Alamin in long ta taymaun sin Allah taning pagtawbat amuraim mga sila nakahinang sin kangian halawm kaawam nila mahulian pa sila nagtawbat patuhan Rabbul Alamin sa rundo undeng mga pardusahan nila
Long sin Tuhan Rabbul Alamin paulaika yatuballahu alaihim sila na yadto in tawbaton sila ampunon sin Allah Ta'ala in long tapardusahan nila at awakan tay maun sin Allah Ta'ala in pagtawbat nila wa kana Allahu aliman hakima karena in Tuhan Rabbul Alamin in kaunan niya sangat makaingat sarta sangat long tanaka hahati sin kahalan sin mga tao nagtawbat mon kaniya walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara al-maut. Law sin Allah tabaraka wa ta'ala walaysat at-taubatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'at hatta idha hadara ahadumul maut qala inni tubtu al-an. Ini aturan sin pagtawbat pa Tuhan Rabbul Alamin. Law sin Allah tabaraka wa ta'ala parman niya mahamulya wairuun long na mabilang pagtawbat sin mga sila nakahinang sin kangian hatta idha hadara ahadumul maut hingga di magpak na maun kanila pangkatawring kanila in kamatay qala inni tubtul an ampas sila mangung sabun nato din ako magtawbat na ako bihayaon suway na miya mabut mon kanila in kamatay di maragpak na mon kanila in kamatay ampas sila magtawbat patuhan Rabbul Alamin dalaw sin Allah Ta'ala walaysat at-tauba lilladina ya'maluna as-sayyi'at wayroon na tawbat mabilang hamang nga sila himihinang sin kangian amun suway na hadjarumatong in kamatay patiap-tiap hangkatawrin kanila ampas sila mamung batin sila magtawat na patuhan Rabbul Alamin inyad duri na tay maun sin Allah tabaraka wa ta'ala yung pagtawat nila walalladina yamutuna wahum kuffar demikian wayroon na mabilang pagtawat di tay maun sin Allah ta'ala yung pagtawat si mga sila miyatay halom kakupuran ulaika atadna lahum adaban alima lang sin Allah ta'ala sila na yadto tagamahan na mo sila sin adab maulul mahapdos mapangsan hahadarat sin Allah tabaraka wa ta'ala amo yan mga palangon haagama Islam inding ha mga laung ta nasabot sin Allah ta'ala tungod pagtawbat kaniya tungod aturan sin pagtawbat mon kaniya in pagtawbat suway kauhiminang sin laung ta kakahinang kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala amon ayaw kaw laung ta amuin magpanunod hay ng pardusan patuhan Rabbul Alamin suway sa doon kaw magtawat pa Allah Ta'ala rin makakahinang wala lang tanakaamu kabayan sin Allah tabaraka wa ta'ala sarta amuin ayaw kaw magtawat patuhan Rabbul Alamin suway miya mabot na di maragpak na mon kanyo in kamatay karna inyad turi na tay mahon sin Allah tabaraka wa ta'ala in pagtawat sinbihan tuhantang suway in kaaunanta halom kita makasaypa halom kita lang ta kusog pa suway kaw magtawbat patuhan Rabbul Alamin uminsap na dahil ha mga parkala di kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala lamod pa rin ha mga danda sin Allah tabaraka wa ta'ala tungod pa magtawbat mon kaniya wa inni lagaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada law sin Tuhan Rabbul Alamin sabun nato din ako lagaffarun tanto mangampun ako liman taba hamang nga sila nagtawbat wa amana sarta nag-iman na wa amila salihan nag-amal salih thumma ihtada ampa nanuituyan na in kakahinang nila marayaw patuhan Rabbul Alamin amuyad to ini ha mga aturan kabayaan sin Allah tabaraka wa ta'ala in sa kaula-ula in Allah ta'ala manay maisin pagtawat sin tao amuin nagtawat sarta nag-iman namon kaniya sarta himinang na sin amal salih ang pananuituyan na in karayawan na hinang niya patuhan Rabbul Alamin amuyad to ini ha mga manos siya ampunon sin Allah tabaraka wa ta'ala mura-murahan mga pelangwan ha agama Islam bang mayan ing kita niyo makalamod ding ha mga ipon sintuhan Rabbul Alamin amuin ding ha mga kalasahan kakasihan niya sawab sin laung ta nakalamod kita niyo ring ha mga nasabot sin Allah ta'ala kalasahan niya amuin nabang kilam sin Quran mahamul liya muna ay nasabot diha ini in Allah tabaraka wa ta'ala makasimala sa ha mga tao nagmamabuwa kaniya demikian makasimala sa in Allah ta'ala ha mga tao nagtatawat
dahil hapaldusan nila patuhan Rabbul Alamin indua nasabot tahayin doon katan bilang taming singgitan nyo dahil hapaldusan pa Allahu Tabaraka wa Ta'ala murah-murahan madawhat na to inulong iman rida sin Allahu Tabaraka wa Ta'ala sarta mahinang na to indua nasabot yad to iakar na ini amo na ini mahinang na to taming dahil hapaldusan patuhan Rabbul Alamin hikasan niyang na to di hadun niya labiluwa hikasan niyang hadlaw kana sarta hikadawhat na to sin ulong iban rida sin Tuhan na to Rabbul Alamin murah-murahan mga palawan harama Islam piag barakat sin Allah Ta'ala in waktu na to haruman ini sarta nagmunpaat kato ni pangadjian ini katan long ta nasabot sin mga ulama bukun hat dua aun to paupat palima sa sumaga in waktu tabiak mga kulang na tubtob dito na hadja mga tayo muda agama Islam mamarahin na in dua ini mga tumahinang hika dawhat na to sin ulong iban rida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta mahinang taming singkitan nyo dahil hinang pardusahan amuin makalayo kita nyo dahil hinang sa tula at di kawayaan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala bang indua ini long ta jimajato atawakan na timitindog akin hawawaran singkitan nyo bilang yang gautaan singkitan nyo karna sin Tuhan Rabbul Alamin dito na hadja patumtuwon ko in long ta patumtum sin ako haruman ini murah-murahan iyan pun kita nyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian bang onding hamakab dengan sin ako wala na kaamo inyadto long ta pangayuan ko kaampunan patuhan ko Rabbul Alamin arapun bang ingkab tangan ko na kaamo aun tinggilan dalil ha Quran mahamulya even sin long ta hadis sunnah kakahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyadto in bangbukan sin kitanyo sarta mahinang natulutuanan mo ipahadarat sin Allah Tabaraka wa Ta'ala mamaid kami harapal kasilasa sa pagpakatan hatiranan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.